Bakhala ezimathonzi abalandeli bomsakazo omkhulu wokhoziFM nabalandeli bobekade eyintandokazi yabalaleli bokhoziFM. Umsakazi obekade eshayela uhlelo lokhoziFM usikiya ngengoma njalo ngemgqibelo, njengoba sekuvele izindaba zokuthi lo msakazi akasekho emhlabeni okugama lakhe ubheka abakubo umchunu obekade edume ngelika BK Mchunu. Abaningi-ke bazokhumbula ukuthi uBK Mchunu ubenokuthi axine ukugula okukhulu kusuka ngonyaka odlule kumxine esebenza khona lapha okhozini ngomgqibelo kuze kuphazamiseke lona uhlelo lwakhe usigiya ngengoma. Njengamanje-ke kuwona lo nyaka uye wangazwakala okhozini FM amasontwana ambalwa ngaleso sikhathi kusho ukuthi ubexinwe kona ukugula esalwisana nakho, yizeke ukufa kugcine kumnqobile njengoba sekuze kwavela lezi ndaba zokuthi akasekho emhlabeni. uBK Mchunu obeyaziwa ngamatemu akhe amnandi afana nathi ratata namanye athi uya nangumuntu ebalekwa nethoilethe so toiletaphi, nangumuntu ebaleka nethoilethe so toiletaphi. Kanti-ke lezi ndaba-ke kuyizona esithi sayithola namhlanje ziqinisiwe kiswe oyilunga lakhe uBK Mchunu lapha enkundleni zokuxhumana esingathi mhlawumbe udade wakhe uBK obhale kanje lapha enkundleni zokuxhumana. Igama lakhe usisi lona uNonkululeko Precious Mchunu uthe, awu Jehova, usengishile emhlabeni ubhuti wami uBK Bheka Mchunu, ngithi ulale ngoxolo ndabezitha phakade emacengwane ukhonze kokhokho bethu. Yilapho-ke ekuvele khona lezi ndaba ukuthi ngempela insizwa lapha amacingana akasekho. Kanti-ke baqhubekile-ke abantu nalapha enkundleni zokuxhumana lapha kuthina beza nazo ilokotho zokudlulisa amazwi enduduzo. Laphana khona othe BK Mchunu ngempela akasekho edlulisa kumangalo athi omunye, kanti senzeni kulomhlaba uThixo abe nomndeni wakaMchunu kulesi sikhathi esinzima kangaka. Yena uKenneth Khumalo. Kanti uSibongile Ndwande yena uthe ayibo angikholwa. Kanti-ke ngiyaxolisa uxhakaxhaka buyasiphazamisa ukuthi siqhubeke sisebenze ndabezitha. Ulale ngokuthula sohlale sekukhumbula ngamatemu akhe amnandi nanokuthi nje usiqhubele uhlelo lethu olumnandi usikiya ngengoma singamabhinqa. Uke wayibamba inqola wayiphusha iyahamba njengoba ila ikhona nje wena oyibeke lapho ikhona njengamanje, njengoba kuwena ugcine ephethe isikhiye sayo inqola usigiya ngengoma. Kunjalo-ke namhlanje-ke kodwa ezinye kwezona esiyiphethe engicabanga ukuthi imbukezi siyathanda ukuthi sikudlulisele zona, futhi ezinye izinhle nazo ezibuhlungu ezizokhalisa ukuthi ngumuntu osheshe azwele. Kunodaba lensizwa laphana ngumthando omkhulu webhola. Lensizwa uthi ngabe umthando webhola kwaba khona abantu abazibiza ngabantu abasondelene noma abasebenza ngaphansi kweqembu iGolden Arrows ababethi benzisa ama-trial noma batomula laphana abadlali abasebancane abasemakhaya ukuthi bayodlalela i-team encane yayo iGolden Arrows. So lo mfana uyethema ebona lento lapha enkundleni zokuxhumana noma ekubona lesimemezelo esiphuma ngaphansi kwepage layo i-team iGolden Arrows. Umfana wase ethi cha leli thuba angisaliyeki. Kanti lo mfana uzohlana nembi la ithutha akazi ukuthi zigebengu lezi ezizomenza isilo sengubo, njengoba agcina umfana edlungulwa ngamadoda kuwona ayibiza igama njengamadoda ayimisele ngokuthi amsize umfana amnikeze iphupho lakhe noma asifezekise iphupho lakhe umfana lokuthi abe ngumdlali webhola. Isitori salo mfana ufake lapha okhoziFM noma usisho lapha okhoziFM. Ngiyathanda ukuthi mpheli uzibonele wena usaba lakhe umfana oluqwe. Nathi-ke ividiyo esiphathele yakhe umfana elibika udaba lakhe ukuthi ngabe kwenzika la. Sikhulume nalo baba ngibuza ibhola yalithanda ngithi ngiyalithanda athi ama-trial angomsombuluko nangolesibili imali yokurejista u500 ungenela lawo ma-trial lawo. Kodwa ngoba uWhatsApp awunayo asikhulume kuFacebook, anginikeze igama lakhe laFacebook hayi nami ngoba ngikhulume naye usubscribe njengoba sikhulume bese nguzame lo 500 lo ngihambe ngadayisa iPlayStation kunomngane wami owayengiboleka iPlayStation ihlala iweekend yonke.
so badayisa PlayStation yakhe ngesimo sokuthi ngiyabona ukuthi nali ithuba livela angihambe ngiyozama it's better ukuthi ngihambe ngiyozama ngidayise PlayStation lo ngo500 umalume wakhona lapha ngasekhaya ngitheme nguthola 500 ayi ngempela ngigibele kuMsomluko athi lo baba angehle endaweni ekuthiwa ise-KFC la eThekwini angigibele ngifike la eKFC musuka ePietermaritzburg ngifike eMaritzburg ngiyibona leyo KFC lapha phezulu ama-trial ayeqala ngo-10 ayiqala nje ngo-10 ekuseni so mina lapha eThekwini ngifika it's around ngafika ekuseni ku-8 wangishayela khona sempila ngagibela ekuseni kakhulu hayi sikhuluma-ke efonini hayi siyeza ndoda kodwa soqala sithathe abafana la around ngithi mina kulungile ayithemi kusemvalumi ngithi ngiyaseyamfonela akasalibamba ucingo uma ngimbheka ku-Facebook offline angisamthola ngihlala kafoni aphinda phone athi ndoda konke ugqoke naye ngimtshele lokho ngihlala ngibuza ukuthi ngigqoke naye ngimtshele hayi kutheme sekusuka phela isikhathi eside akasangifoneli akasangithinti ayi ngalesikhathi sengiqanga ukuhamba kwasekuhwalala because nami sengiyatataza sengiphoxekile ngibona isikhathi ukuthi ama-trial asedlulile kade futhi edlulile ufike ngo-8 ilanga lishonile manje kehwalala selishonile ilanga manje ngihleli la eKFC ngilambile futhi the mase kusuka angifonele athi ndoda ugqokeni ngimtshele ngithe baba ngiqoka nokuthi athe imana lapho ndoda siyeza bavane baqhamuke bahamba ngeAvanza bathatha phakathi kwakudrive ubaba onebaleni imhlophe oyisiphiwo bese kubuyena lo baba nomunye wayehleli ngemuva hayi bathi ngena ndoda bese ngiyangena bangibulisa sichawulane bese ethi ngiyaxolisa ndoda ukuthi sifike ilanga selishonile manje bese busy sithatha abafana khona la eBenning sibe nosuku olude namhlanje ama-trial siyaxolisa kodwa ke isinamumva liyabuka angithi uyazi ukuthi nangakusasa ama-trial aqhubeka ngithi nathwaye siyaxolisa ndoda hayi bese ethi ndoda ngiyaxolisa ukuphazamisa ngizwe lokhu uthi wobaba bangakanani nathi laba bantu hayi badala babe badala kakhulu babe badala nje kakhulu obaba abahloniphekile abadala futhi alright qhubeka ndoda batheme besuka emva lokho athi lo baba iphi imali ndoda ngithi mina ayinayo imali athi mfethu uyabona manje sekuhwalele ngesakwazi ukudlula eoffice kumama Matomadlala washo nje kanje wathi umama osiphethwe ophethe iclub umama Matomadlala ngesikwazi ukudlula eoffice simnikeze le mali e-registration fee ngeke nje sikwazi ngicela ngcono uyilethe imali so bese sihambise ekseni before ama-trial aqale okwamanje uzolala eClub House wena sicela ke ukuthi kodwa siqale so ngiyogqoka ijezi babegqoka ama-vest bonke athi ngicela uqale ngiyogqoka ijezi bese sume sesidlula nami ngithuleke semesamba singene sifike kulomuzi muhle mkhulu wanokusho nomuzi seme singena phakathi kuke kunendawo ubona ukwazi lapho ukuthi amabhoda wabonanga okay mangakhumbuli kulungile ukhona ikhumbula kodwa ncane kodwa imizi yalapho ama-mention le mizi emkhulu ama-mention nje imizi emkhulu so mesingena la ayisingene sihlale phansi kwakudlala ibhola futhi lapho athe uyalithanda ibhola bokudlala ibhola ayihlale phansi ahlale aqondane nami lo munye babami bese ethi ndoda menzele ijuice ngalesikhathi sixoxa ngibuza ngebhola uthi ngiqale nini ukuthanda ibhola lo buya lapha abuye sephethe isibhamu sengikhomba ngesibhamu athi angisukume athi angisukume ngikhumule ngiqale ngithi angishaye nazi ingozi la ekhanda ushaya ngesiduni sesibhamu angishaya ngesiduni sesibhamu wangishaya ngenye into engathi insimbi nazi ingozi la ekhanda ngalesikhathi ngopha beqhubeke ngishaya bese lo seceleni aphinde nakhipha isibhamu athi sithe wena aqhamuke lo baba lo akhumula ibhloko athi angimkhothe isitho sakhe sangasese ngenkani ngithi ngiyagoroza bangishaya bangikhothisa ngenkani isitho sakhe sangasese sema sekusemva lokho bangiphumule balale nami babeshintshana ngami lo munye maseqedile obathathu lo munye maseqedile athatha isibhamu angikhombe alale nami nomunye athe beqedile emva lokho okay sizoqhubeka nalo udaba ngale ka5 right njengamanje imizuzu isikhombisa umfoko mtshali insizwa le sencane izalwe ngo2002 ineminyaka engama20 sikhuluma nayo ngokuthi ke inesifiso sokudlala ibhola yathola ke umlayezo einkundleni zokuxhumana ukuthi iGolden Arrows iyenza ama-trial kanti akusiyo iGolden Arrows zikhohlakala nje zamadoda amathathu amthatha ahamba ke ayomnukubeza ngokucansi mshaya ngeinsimbi emkhombeni ngezibhamu sikhuluma naye kumfowethu sithola ukuthi njengoba kwehla lesigameko kwase kwenzekani emva kwalokho mfowethu baba sigcina ukukhuluma
usasho ukuthi lapho abantu bakunukubeza kanjani wasekwenzeka bathe mebeqeda sebeqedile sebezanelisile lapho ngiyopha ngemuvi bakhuluma isiZulu babe eqondile kwakwabandi nje abamnyama bekhuluma isiZulu nje amaZulu impela amaZulu nje impela okay bathe sebeqedile bangiphuca yonke into ngephethe isikhwama ngangisiphethe sasinamachrome bangiphuca ingubo lezi ngubo zami ngangizigqokile ngasala nje ngesikhindi esincane bazithatha bathatha nemali bangishaya bathi mebengishaya bangifaka emotweni lapho ngiyopha ngemumva bangishiye ngasolwandle mebengishiya khona athi lo baba igama lokugcina lisho wathi khona uyogcina uhamba uthanda ibhola la nihamba uyofa uze uyogcina ngci theme kusemva lokho bangishiye lapho ngikhuphuke ngaze ngafika ngikhumbula kunebhilidi eProtea Hotel ngehla lapho kunento indawo la ivulela khona imoto ngala uShoprite angisazi kwakuShoprite noma la kunendawo evulela imoto mengifika lapho ngifica umunye umama kusebusuku mengifica lo mama loyo ngiye kuyena ngizocela usizo ngiyopha ngemumva lo mama lo angiboni themesuka angibuze ngimchazela ebese fonela ingane yakhe entombazana because lo mama walapha khona eThekwini mefonela ingane ifike ngemoto athi ayingithathe ngihamba yangithatha angisize lo mama ngifike lapha yangigeze ekseni kusekuseni angalanga funa leso sikhathi kusekuseni intombazana ihambe yongigibelisa ngibuye ngize ekhaya mengifike ekhaya ngifike ngingasho umuntu ngifike ngihlale nje ngingasho umuntu ngesimo sokuthi noma ngikhala ngangingena kutshela abantu ngoba kunzima umzali mengekho hayi ngihlale lapho kunobhuti wami omdala wakhona emndenini wayejwayele ukuzongibheka sibuye nje sihlale naye Thumpilo omdala nami so ngasonke isikhathi ngiyafihla u2 years wonke uthe mase ngibamba ngiyopha ngiphila ngokopha yonke leminyaka emibili kusukela sehlela isigameko ukopha nginqamuke ngilimele ngiyasaba ngisho ukukhuluma emtholampilo wazama ukuya kodwa uthe mengibamba umfowethu lo ukuthi hawu ndoda yini ayingisabusho bese ngiyasho ukuthi hayi kube nenkinga kanje angithathe kuhanjwe kiwe show khona iclinic la ngasekhaya ithi seshow angithathe mekufika lapho bangibheke kuthiwa ngilimele kakhulu ayikho into abangisiza ngayo ngihambe ngidlulele idindeli emva kwa2 years njalo emva kwa2 years mengifike idindeli bangibheke bathi konakele kakhulu bazame ukungisiza bese bengixhumanisa nendawo ekuthiwa ikala isethuthuzela khona amasosha ekhaya lifeline ayingizame ukusizakala bengiphila ngepet I was wearing pet la kumuntu wesifazane ngopha ngemumva ngopha into engenamkhawulo sengiphuma esigabeni lapho khona lingekho igama engakaze ngalizwa mina endaweni alikho igama elibhlungu manje lingangiphatha kabi ngoba kukho engabizwanga ngako ngendlela ukuthi abantu mebephuzile bengiye ngibuzwe ukuthi ndoda ngampela wenzekelwe into kanje khona wakwangibuza ephuzile lasekhaya ngavuma ngathi kwenzeka ukuthi ethathe yazi ukuthi bayasha abantu ukuthi njengoba nje uhamba kanje waba nenkinga kanje ngaleso sikhathi bengisafaka ipipe ngemumva ubufaka ipipe okay so kwenzeke nje lokho azikho inhlambe engazange ngithuke ngazo ngake ngathuka ngenhlamba la khona ngathola khona sekuthiwa ngimenyezwa kubantu nje kubantu kunesini la kwakuxatshana khona nami ngikhona abantu bephuzile ngezwe nje sekuthiwa hamba la wena wahamba wayoThekwini odayisa ngomzimba sange sikuthume hamba uyosulwa ngemumva ziningi inhlambe engangithuka ngazo kuningi engakuthola after konke lokho so ngabuya nje kanjalo kodwa nje ngiphuma esigabeni la khona ingekho khona into noma igama engakaze ngilithole empilweni yami alikho igama elisengangiphatha kabi manje.